Za početak, naručit ćemo sve što nam treba za popravke. Vau, pogledaj to! To je bilo brzo. Evo mog paketa. Moramo se riješiti toga. Phoebe, zašto vičeš? Hvala ti, crvenkapice. Uzet ću ga za sebe. Biće moj krzneni prijatelj. Pa, idemo na posao. Lijepo. Ne treba mi ovo. Mike, možeš li biti oprezniji? Sada ću riješiti s tobom. Čekaj, imam nešto za tebe. Ukusne gumene bombone. Pa, živi u redu. Mogao sam otplatiti. Sprej boje u limenkama. Prvo ću obojiti kuću ljepilom. Sad uzmimo malo zelenog spreja. Želim napraviti lijepe crteže na svojoj kući. Pa... Sviđa mi se! Da, nacrtao sam to sam! U redu. Nestalo. Imam plastičnu loptu. Ukrasite me. Moj krov s njima. Idemo na to. Vau, tako je šareno. I naravno zastava na vrhu. Moja kuća je najbolja. Što ti je? Ja sam dobro. Znam što ću napraviti sa svim tim naljepnicama. Zalijepit ću ih na kuću i bit će ružičasto žuta. Točno. Stoj! Kao linija? Ima još jedan. Pa gotovo je. Sada, ukrašavanje krova. O, mogu napuhati ove balone. Pogledaj ove fora figure. Pa, krenimo. Sve je spremno. Sviđa li ti se? Vidi, pogledaj! Sad ostavljamo mog sina na krovu. Ispalo je lijepo. Bok, zdravo. Dušo, što je s tobom? A? Trebam početi ukrašavati svoju kuću također. Postavit ću svoj ružičasti tepih na krov. Čekaj, ne radi. Znam što ću učiniti. Neil, Ne mogu vjerovati! uspjelo je. Dobro, netko to mora napraviti za mene. Bolje da pozovem radnika. Trebamo tvoju pomoć. Ovdje... Evo dolazi ratnik. Dobar dan. Jednostavno je! Trebalo bi biti pričvršćeno. Ne, ali za građevinski klamerica. Sve gotovo. Vruće kao Izgleda Charlie. odlično. Razbijam dalje. I još koji ukras baš na vrhu. Veliki baloni točno na krovu. Vau, ja bih to napravio bolje. Hvala ti na pomoći. Oh, tako je. Trebaš novac. Pa, ovo je za tebe. O, nisam. Ne previše. Bog, kako lijepo. Volim limune. Želim da stablo limuna raste pored moje kuće. Zalimo ovu biljku. Pričekajmo da raste. Vau, to je bilo brzo. I stvara hladna vruće dane. Sve što nedostaje je slatki šešir. Ukusni lemon koktajl, kao da sam na odmoru. Jajn, što radiš? Isprobaj. Ovo je... Jeme je za doručak. Pomozi mi, tata. Zašto? Ne možeš jesti moje limune. Pa, ne trebam ih. Imam mnogo košarkaških lopti. Ma hajde. Znaš što? Napravit ću pravi košarkaški teren.
Treba mi obruč i luk. Čekaj, pokazat ću ti trik. U redu, prvo se moram zagrijati. U redu. Hej, Mike, znam da si ti to učinio. Pokazat ću ti kako ući u ring. Vojila, uči mali dječače. Dobro, završio sam s tim glupim igrama. Moramo raditi. Na mom dvorištu. Nevjerojatno. I jednorog ravno na vrhu. Suncokreti, naravno. Oh, lijepo mirišu, mladiću. Moram kihnuti. Poštanski sandučić? Pogledaj ove naljepnice. Ovo je moj dom iz snova. Što moji susjedi rade? Mike! Fuj! Kao i obično. Što je Sevi? Wow! Postavila je poštanski sandučić. Usput, imam ideju. Ukrasit ću poštanski sandučić cvjetnim uzorkom. Trebamo samo umočiti cvijet u boju i... staviti je na svoj poštanski sandučić. Tako je Djevojke slatko. izrađuju plave Ovo je kutije za izvrstan poštanski sandučić za mene. Ja ću ukrasit svoje. To će se Unutra je dogoditi. posebno iznenađenje. Hvala. Oh, Roseman, zdravo. Da, donio sam ti pisma. Ovo je za tebe. Tvoj poštanski sandučić je prekrasan. Reci, što je sa mnom? Da, nedostajao si mi. Evo pisma! O, moj! Klinac, misliš li da si u problemu? Lijepa djevojka. Hvala ti. I ti si dobro. Tako sam... Oprosti. Popravit ću sve. Evo tvog pisma. Hvala. Vidimo se za tjedan dana. Kakva šteta. Odlučio sam da je vrijeme da uredim sobu u kući. Sve izgleda previše dosadno ovdje. Za početak trebamo tepih. U redu. Tom! George, pogledaj to. To je jedan! I moje puške. Stavit ću ih na zid. Ha, Pogledaj ovog šampionskog jahača. Oh, slabo. ovdje. Što radiš? Moramo ovo popraviti. Au, Pa, gledam te. Da, stavimo stol ovdje. I dvorac. I dom mog krznenog prijatelja. Moje boksačke rukavice. Boksam svaki dan. I općenito, volim sport. Značka! Vreća za sjedenje? O, dođi. Prijatelju moj, pogledaj svoju novu sobu. Pa, idem vježbat. O, moj Bože! Ova soba izgleda super! Moram napraviti neke renovacije u svojoj Stavit ćemo sobi. ružičasti tepih. Pod je tako mekan. Povuci zidove! Uzorak usana na zidovima. Pogledaj to! Trebamo ljepilo i malo boje u prahu. Pogledaj te šljokice. Svuda su po mojoj sobi. Sad malo neonskih svjetala. Želim da sve bude ružičasto. Ovdje će biti školjke i stavit ću svoje lijepe cipele baš tamo. Nevjerojatno! Pogledaj! Ovdje imam i torbe i dodatke. Svi moji prekrasni okviri i slike. Ideja! Trebam toaletni stolić. Oh, volim sebe. Stavimo neke stvari ovdje. Koristim ga svaki dan. I volim lijepo mirisati. Sada trebam nešto za svog ljubimca.
Ovo je za tebe, moja slatka mačkice Jess. O, draga moja, evo igračka za nju. To je slatka ružičasta mašna. Također moram ukrasiti svoju sobu. I smislila sam nešto. Nasipat ću pijesak s plaže na pod. Želim se osjećati kao da sam na oceanu. Prikvačimo ovu slatku patku na zid. Volim patke. Kako ih ne bi volio? O moj Bože! Sada nacrtajmo duginu na zid. Da bismo to učinili, istisnemo malo boje na kist. To je to! Ostaje samo nacrtati luk duž zida. Kako svjetlo! I objesit ću par oblaka na zidove. Sada školjke od Legosa. Stavit ću ih na zidove. I neke slatke, male sitnice. Kako je slatko! Stavit ću stvari na zidove. Vrijeme je da sviram ukulele. Glupa knjiga. Stavimo to ovdje. I trebam nešto na čemu mogu sjesti. Pjevajući kući na ovom slatkom malom. Volim to. Mali prijatelju. To je moj pas, Mary. ljubavi moja. Ona je nevjerojatna. Možeš se odmoriti ovdje. Budi sretan. Nećeš staviti. Ne bih volio da mogu biti stvarno. Preslatko. Što da radim? Pusti! Brittany požuri. Što? Žao mi je, Julije. To je čudno. O, što se događa? To nije smiješno. O, izgleda odlično. To je mali omhpap. Ukusno je. I ja želim kamion. Au, au, pravo na nos, Brittany. He, to nije fora. To nije cool. Hej. Fuj. O, to smrdi. Što to smrdi? Od lizalice? Smrdljivi plavi sir. Definitivno nemaš sreće, prijatelju. Da, to je sigurno. Oh, to je odvratno. Ne mogu više. Julije, moraš pojesti sve. U izazovu smo. Jesi li zaboravila? Dobro. Pridržavat ću se pravila i završiti ovaj smrdljivi sir. Dobar posao! Oh, ne mogu to više zadržati za sebe. Tako mi je žao, Britney. Moj smrdljivi sir s pljesni te pozdravlja. Jesi li ozbiljan? Sada je moj red da jedem lizalicu. Julije, zamijenimo se. A sada da otvorimo. Wow, sjaj za usne i ukrasi. A ja imam marmeladne oči i ukrase. Super! Britney, možemo početi. Želim isprobati ovaj sjaj za usne što prije. Njami, 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 njami. Jestiv je, vrlo ukusan. Stavimo ga na moje usne. Kako lijepo, sada imam plave usne. Super! Julije, ovaj zračni poljubac je za tebe. Nastavljamo. Malo posipa. Zvuči odlično. Žvakaće i ugodne. Zabavno je. U redu, sad je vrijeme da ih probam. Otvaram teglu, sipam sve na tanjur i probam sve. Uronit ću usne u posip. Sveto, pogledaj ovo. Moje usne su potpuno plave sada. Želim to probati što prije. Vau, tako je slatko. Vrlo ukusno. Pa, tvoj red. O da! Želim isprobati ove cool žele oči čim prije. Tako smiješno. Definitivno dobro izgledam s plavim očima, ali prvo posipajmo plave mrvice na tanjur. Wow! Pogledajte perle! Samo još trebaš umočiti svoje marmeladne oči u njih. Izgleda nestvarno. Želio bih to isprobati što prije.
Oh, unutra je tako ukusan džem od bobica. Odlično. To je bilo... Hajde da probamo što je unutra u tubi. O, tu je i sok s okusom borovnice. Volim ga. Želim sve popiti. Britney, idemo dalje. Erik? Hej, Britney, ti si već otvorila prvi. Sada je moj red. Uf, što je to? Zahod? Šta? Zahod s lizalicom? To je neobično. Ima li praha unutra? Ukusno je. Umočit ćemo čupa čups u plavi prah. Izgleda nevjerojatno. Pa, vrijeme je da probamo. Kako super! Prah je malo kiseo i ukusan. Julie, mogu li i ja probati? Ah, hej, pohlepna si. Ne! Oh, Juicy Drop! Super! Unutra su male plave gumene bombone. Trebaju se jesti zajedno s kiselim gelom. Jako je kiselo, ali ukusno. Slatka marmelada će biti baš prava stvar za to. Hajde da probamo zajedno. Hrana! Super! Wow! Želim još! Kako je kiselo! Što je to, Julije? Mogu li iscijediti malo tvog gela na lizalicu? Zaista? Hvala, Britney! Ovaj gel u kombinaciji s kiselim prahom trebao bi biti vrlo ukusan. Želim ga probati. Wow! Kako je kiselo! Sviđa mi se! Ovo je najslađi slatkiš koji sam ikad probao! Hej, Britney, tu je kengur! Otvorimo ga! O, lizalice, super! O ne, unutra su crvi! Tako cool. Što to? Zaista. Ah, što imaš? Vidimo se! Što? Ha, imam granatu! Kakva noćna mora! Eksplodirat će? Gdje je glasna eksplozija? Nadam se da mi neće eksplodirati u rukama. Što da Pokušaj radim s izvući tim? osigurač. Molit ću se da ne eksplodira. Eksplodirat? Pokušavao sam. A? O! Čekaj, nije eksplodiralo. Dobro. Moj! Sonant, Odustajem. Kiseli sprej, nije granata. Hej, što je, Julije? Molim, nema šanse, ne dijelim. Jedite svoje crve i lizalice. Ah, gotovo je. Pa, ne trebam to više. Hej, Kub! On je granata! Nema glasnog buma. To je čudno. Čekaj, je li to samo sprej? Au! Sladoled mi je pao na glavu. Moram ga ponovno napraviti. Stvarno, to ne želim probat. Odvratno. Dobro, probat ću malo. Ovako ja... Ah, okej. Ja sam jaka. Čekaj, ovaj lizalica je vrlo ukusna. Sviđa mi se. O, moj. O, njam, ha? Čekaj, to nije moguće. Pojela sam cijelu lizalicu i još imam toga u ustima. O, kako odvratno. Makni to. Strašno. Britney, neću ovo raditi. Molim te. o moj Bože. To je grozno. Što? Britney, dopusti mi da ti pokažem trik. Pogledaj, imam 2 lizalice, zar ne? Što bi rekla da jednu lizalicu nestanem? Nalazimo se u zoološkom vrtu. 10. Uf, sam se... Wow, što je to? A sada ću učiniti da još jedan lizalica nestane. Vidi, nema ništa. O ne, moj kornet sladoleda. Dolazim po tebe. O Bože, Julie, ko je to? Gdje? Iza... Ne znam. Dakle, to je to. Pojedi svoj obrok,
a ja ću uzeti šešir. Sumrak, klinac, hej! U redu. Britney, odlučimo igru kamen, papir, škare. Ne, izgubio sam. Hajdemo saznati što imam. Lego, zašto bi mi trebao? Čekaj, napravljen je od čokolade. Kako je ukusan. Volim ovakvu Lego kocku. Sada ga mogu sastaviti i isprobati. Čekaj, mogu si sagraditi dvorac. Imat ću prekrasan Lego dvorac i to čokoladni. Nitko nikada nije vidio takvo nešto. Wow, Britney, nema šanse. Tvoj dvorac je prekrasan. Znam, napravila sam to savršeno. Čak mi je žao pojesti, ali ponosna sam na sebe. Tili, ne diraj to. Otvori svoje. U redu, imam Doritos i plavi su. Nikad to prije nisam probala. Da vidimo. Ne mogu otvoriti paket. Previše je čvrsto zatvoren. Ne! Stani! Biće tako sjajno. Mogu pojesti cijeli toranj odjednom? Nitko nikada nije... Ti si glup, Barto. Gledaj Britney. Vau! Hajde da probamo sada. Mogu li ih stvarno pojesti sve odjednom? Wow. Super! Čekaj, nešto nije u redu. Osjećam peckanje iznutra. Usta mi gore. Ne. Julije, imam lošu vijest. Jako je ljuto, ali ugasit ću vatru. Pomogao sam ti. Imaš tako slatku pjenušavu bradu. Moj divni dvorac. Rastopio se. Ti si... Jadna Juli. Ali bilo je super. Smiješno je.